Bwana Yesu na asifiwe sana. Ningependa tu kuongea kuhusu hasira, maana kama vile Biblia inavyosema katika kitabu cha Waefeso 4 kuanzia mstari wa 26 ni ya kwamba tujizuie kutokana na hasira na usikubali kukesha ukiwa bado umekasirika. Hasira, unajua kama mwanadamu ni lazima saa zingine ukasirike, kwa sababu unakaa na watu ambaye wanakwaza moyo wako, wanakukosea, wanakutendea mabaya. Kama mwanadamu hauwezi kosa kukasirika, lakini Biblia imesema hata kama umekasirika, angalia sana usikosee, usitende dhambi. Kwa sababu wakati mwingine kama umekasirika, huo ndio wakati unatukana mtu, mnapigana na mtu, unawashana na mke wako, unawashana na bwana yako. Hasira, saa hii tunaongea hapa, kuna watu wengi ambaye wanatesekea gerezani kwa sababu tu alikasirika akafanya jambo. Kuna watu wamekasirika mpaka wameua. Mtu amekasirika, amegonga mtu, amemaliza, ameua. Angalia hiyo hukumu ya Mungu na hukumu ya duniani kwa sababu tu ya hasira. Kuna watu wamekasirika, saa hii wako gerezani kwa sababu walikasirika wakaua. Kuna watu ambaye wanateseka kwa sababu alikasirika wakapigana, akavunjwa mguu, akang'olewa jicho, akang'olewa meno kwa sababu tu ya hasira. Hasira. Saa hii kuna familia, jamii ambazo zimetengana, bwana ameenda, mke ameenda, watoto wametawanyika kwa sababu tu ndugu alikasirika wakapigana na mke, wakawashana. Mama alikasirika wakapigana na bwana, wakawashana, boma ikaharibika, nyumba ikaanguka kwa sababu ya hasira. Hasira. Tujizuie. Kukasirika ndio utakasirika, lakini ni vizuri kujizuia. Angalia huyu mtu ambaye anaitwa Kaini. Kaini alikasirika akaua ndugu yake, akalaaniwa na Mungu. Elisha alikasirika akalaani watoto.